RDC Fred Chamuzigita agambira ebi obwabire natongoza bw'ekkanisa ya Good Morning International Ministries omurukabo Heshima Municipality. Independent churches nkeji hariho weaknesses zitahiremu. Icyo kubanza tunga complaints mu office zetu ngo mwana mushaba muyomberera abandi abari around surroundings azeje ne kurayimo no bageta noise mbona mwana mushaba mugene be sensitive to others and the surroundings. Abahereza ba Ruhanga bashabirwa kubanziraho government na munongo mu kucendeza abaruhende biragiro ngutwanga twine obuhereza oburikiwe numubani muganyiraho government obuno wakubire nekiro naza kwiba naza kushambana nazo mukusinda wabo muyingejinjire okamuta omutwemirungi ebyo nibiba byahwaho shaba twena baryaha kukundana abo kuba yangira ngo nayesiga ngo kundana kwa kuruho ebyo bitukura nge biturire manya obwitaniza zitchegegwa kushanga ngo muntu nayemerasha ro mwana wabo jwire kinto zo muntu iwe to kubase cyo kujirota kuchikora abo nayeshanza ngo mwana kuyako baryo wanje wawe wino mukazi wawe mwino businje mwine family yiza yakurumba atumwe nakushaba mukazi wawe nsanje na kwatagana nanka bayoku manya yitamaka gwena nimbashaba abantu bagumabiza ukahura na kujya tumusoke no muntu takubasa umanya ngo ejo neco cyaza kuri kundi yakucyaje niwe kikoreki kikuriye hariho aba proclaiminga powers za healing utsinintamba sirimu oyeta abantu gumano bashabira babargahambezi ya simu bafa obeita yohati warhanga noza yota. Dennis Agaba obiri natongoza kw'ekkanisa ejo mutawuni ya Kabwohe arabwira abo abarukwatwa enshona habwa Ruhanga ngo na warazi bakwatirwa bingi bingo nezibashwaza toka sapata bingo utabrikanya bwengi abishemwe Yesu asimwe amana kari mu kugira ki umuhamya abanyabusare kabageza ho tino banasa kunyaho nageza ho bine tatabona barema nageza ho bona abantu babasa kugira ngo bampere baremwa kongara hanga yanjere ki yanjere imbabazi. Omugandi mukuru w'abakozi mu district ya Shema ayirekera kukwatwaho ahabwa obufere obutekire mushecho mu mashomero mu district egi obufere ubu nikigambwa n'ubwinegeze bw'abakuru b'amashomero abatari gukora myuga yabo konka bakahebwa emishara hamuhero go kwezi. You're going to cause a problem to our head teacher. Mwabana mukuratira amahure numuhurira ba head teachers abakusoba because they are having ghost learners. As we talk, me I have recorded that he has ghost learners. mugezeho baguma babashabendanga muntu zanyu nk'abazire mugume muzihe photocopies muzihe headmaster abase kwandikisa abana government ebamanye kandi ebahe obuhereza. Ebigambo bya mukuru w'abakozi ahabwa Shema district nibyijaho bwa nyuma yo kushanga ngo gamwe mu mashomero nagabi hamwe binabana binzi nukwe government okubaha sente nyingi za capitation grant obwa abana binenjumi 2 mwe bari ubutaje birizishomero amashomero minja kitugiremo tushanga bo buciko bari yambagaje biriza rero tusibo mu kususana turondo turye tubashita musombo konka kureba amasheruka modern mugambo rimwe rumwe ecyagambwa na post teacher ico cy'urugambwa Kahima chairman wa SMC ico cy'ugambwa Musinga chairman wa PTA ico cy'ugambwa treasurer Abantu nka treasurer na head teacher nimbasima ahabo kaeleza accountability, proper accountability mu kugira ngo abazira abantu bazakumanya sente zawe tuzukusasura neki. Omurukiko abeja bakozere kurunzi omabuzo bye cyamushanjo basimirwe abashomesa bwine bar committed noshango musomesa nayikoresa ataro kujema kandi kindi twine facilities nyingi
ati nk'abashomesa nibareberwa gye shoga nkuru munongere tutuma abazire bakora amushomero gabo no kumanya icyo barikwenda bakahereza obuyambi bwo kwetagwa. Amakuru agagashagwa mu Michael Atwachire na Sheikh Abdulatif.